Fatalo fatu I lau whaafonga Samoa nei fo e so fau malo le soifua. Le tautua fai pea lau Samoa Entertainment TV mai Samoa ai usi mai al whaafonga I whaapoponga o ana tamua I nei aso. O lo ta oto I nei whalmariu I Savai'i, le tino o le alota mai se fululua tausanga lea na maliu whaafua se il tai au les Freyland te nei, mai se manuanga I le pulfana I le fio anga o sale la balu. O le whalablave le il whamtalanga al pa anga tamua mai lea nuu, o lo otua I aile le ilua iwa tausanga, o se alo lava fo o le nuu o sale la balu e whailon to lua, mai whaafsanga I lava o la tau whale ma le maoto o le ainga o le atali I wa maliu. O mo le mawina le tātou pa anga o le alo ua maliu, o le wi I lava lea o na matua ia a mani maloto le leo sa le lavalu. Ele o mautino le mafu anga o le whao o maliu o le tamale a lua iwa tausanga o lo o tua ia, I le atali I o lona tua oi. Ai o moli mau mai le nuu e masani le lei lava le tama lua iwa tausanga, ma le tua fufine matua o le tamaititi o maliu. O le alua tua le li I lea o le nuu e su e atul tua fine matua o le sfulu lua tausanga, I le taia o le sfroile, ai tupu lo le whaalawelawe. O le tua fine matua le mo le maualo na tau ainga I whaapaanga maseli I Asia. O I lima o leo le mta upu mo la tua suenga peita I o le au penga mta utia, po le la au malosi lea na whaonga. Wa mau waile soifua leisi lea mafuanga. O le porkalame o whaanga solo nei al mtanga ruenga o leo. Fale pui ma leo la toi fuataina. Wa avatu waile lua masina ya au kuso masetema. E whaau o nea ia upenga matautia po la au malosi o umia whaasoli tu la fono. Ina ia nuti palaina matia I le moana. E pe ona whaia mua. Masani mayai isi porkalame mua nao o mayai la au malosi. Sa le aise fesilingia o ingoa peitai. O le atusi ilalo le ingol tangata e luatu mo le whana. Ai avanila na pepa tala o loa se lau tala. Whaailoa fo ile fiongan pale mia fia me na o mi mata afa. O le lua fesul lima lua o lua ta se lima se lau iwa ono la au malosi. Ma pulu whana e fitu se lau malua. Na whaatama ia e tutonu o le na fitu tausanga. Peitai. O maliu whaafo se io tangata afua maila au malosi. E moli mawina I lava leo o atu yo o onga whaasalanga e whai e afia a inga e pei o le ati ma le lau. Ai o I fonga o se anga I whanua pito sili o na tu maa walalo I nai se a inga. Po o se afio anga I le vainga whaaltangata. O nai tu uma ma le tausia o le file mu. Lea o lo o pepese ai pea. Le matanga ruenga o leo mo se Samoa saunga le mu. Inisi o tala lo fa awau lava sa wanga o fala au fa saina ai mai se ole aisa I whanau tala wa Samoa. O sa wanga ia u fai tau sanga wa ili e leo po fea o lo fa awala mai ai peitai. Sa nol kom sina awa pa au longo I tino Filipo I tustala ele I maua lava ia la tau sa ilinga se fale o ngao sia ile aisa I Samoa e ui. Ina sa nol minister o tutem tupe maua tuala Josefa Bonifacio o palmene e tali tonu o ngao sia le aisa I inei. Mo ke mi mo sila fia e fa inga le ya rungi ele mo ke le mo wanga se la wa pe ole la fa king o ulanga le usa mo le fio mo ile su palmi ke le ala mo kos fa inga na o e mo mai ya me ya mala o malosi o kupi ai mo ke le mo wanga ngi la ngai ia ko inga equipments nga papiko e ka kau nga fai e ku ranga le ngi Samoa ora si voi me ka usi le fien malolo e lua ia ingredients papiko le mele o le me e ka kau nga available ko mo Samoa fai inga fa kingo tu ranga nga o le effort green mal le suro effort o ingredients nga e ka kau voi nga ke le se supply but e sau I kulanga le ia fala au voi fulu so paula le me mo ki lo inga ha pe ngol fare mai wa fare mai le mai fola fulu e wala ngol ingredient nai con o fola au ye fulu e mo fai o fa ki mo skula ngo pe ngai con o Samo me ka vola ngo ye ka ko mai e fa ki ngor kula nga wa ile se process fa ngo fi ma ko wa o nga vo ma ko mo ki le process e ke le process e ko fu ai pe me ka wa ngai ka wa ile ya yo le o kulanga ngol fucking ngol kukanga ngi o mi fala o pasai ngol ai sai kung o le ye ingredients ngai o le officer tute o lo lato maua isi fo isa pala ye fa awala mai va sami peitai na toe maua fo leo isi pepa aisa mai vai va seuta ile vai aso na te nei mata o fiani ai ni ali tala va weto ono
Oi la ka apa? Kelo. O popolenga o iei nei, o le mtanga luenga ona e mawatu ai lava mateine talavo i taimi o isi a lato o so whainga. O mōli mawina ua tele ina whaonga e tangata mātutua o whaautu iai se lio. O whanau tama mateine talavo e wha taua le aisa. Ma mōli mawina, leo atu lava o nā wha momoli i to tonu o kolisi o tātou tāo fia ingoa i le taulanga. O le taimi o le masina nei lea e wala awai le to ono, lea e tali i mōlianga leo leo mai vai vaseuta. Elena o tali ngā malo le Giacomia o ke topal mafua angol CTI o nanga le EPC po o le Letizia Samoa. E pe on sao nolo na minsta le fio ngā olo a fua fiti va ai. Ua CTI pe le whao ngā ino le LTC le masina ma le masina i utato tunu. Ai mai se lava i upolu. Lo alala ai le tele o le whaita wa whai o tangata Samoa. Ai o whalenga o si oloa pisinisi ma ainga. Ma ato whai le whao ngā ai upolu o afi wila fau ta ilua meka wats le malo losi e tolu. Ai ave leisi afi e tasi mo savai. Sao no fo il minista o le lato fo ile asao e silia le 10 miliona ta la le tau. Itali ngā malo le tunu ulelo o tapena atu ia Oktopa. Talu o le atele fo ise wila mana o mia i le taimi o le nā wha moe moe. Ewi ina savali ai nei le wha tau sanga talu o na whaia wha alawa i tele i lunga o pa anga le Facebook, le wha amsinonga o le maliu wha afosei o le tama onga o le NUS i atu au maletino. Ai ua wha mautu mai ai nei le wha amsinonga a Samoa i mulinuu, le aso e wala wai mōlia ngā leo leo wha sanga i le li o Samoa lusua, i lo na whaia o wha amtalanga e tautonu leo leo e le sao. Wa atofa ia ile asa lua lima o mea lua o lua lima, ina ua talia il whaamsinonga le talo sanga alo ia, o tū lai mo Samuelu malon faltua ia sivai kepi, fepulea i whaimata sua, li o whaatau malama a wawa, ma le teinea onga whaatu stala le NUS ia Lisa Schmidt. O lo o iai a lato mata upu tau whaamsinonga te tele, wa uma o na whaatu langa mo le asto lua ono o au kusto lua o lua whaa. Le satu e val a wailea mata upu. A o talia le nei lava mta upu o mol mau mai tonu, le maliu wha fosei ai nei o se ali leo leo i eilano so o tanga wha ale ainga, i le whaletua ia sivai kepi malona te ia Marie. O Marie lea na ia tau ilona anti ia sivai, ni sa wanga se tasi o li leo leo ia te ia le taimina ave ai, e whai lana wha amatalanga peitai. O mai tawina le mamulu ese ato Marie malima olona anti ia sivai, ai watu mai ei nei le tua leo leo. Ai o mta upo o ta ua ilunga le whaamsinonga, o le vaenga a Samuelu, e so o tanga umalava i le maliu whaafose i ai o tu au maltino le asa lua tasi o apeli le lua o lua tasi. I se whaalavilave tau ta avale vai te leuta, lea ia o mai nei, o lo avea mamata a ngā ta avale pāsia lea mga ala, e whailo ilo teu fungala au o whaimala au whaamanatu. E tolu lima sene lea wapa ua i le tau le bensini le lita, mo le tolu tasi asa o savalia o le nei fo i masino au kuso, mai le tolu tā la whaono i tolu tā la sfultasi. Le kiso, wapa ua fo ilona tau le lua sfultasi tesi ma le lua sene le lita, mai le tolu tā la whaono i tolu tā la lua lima le lita. Ai o le kalsini, wapa ua fo ilona ia tau, i le sfulfitu tesi ma le tasi sene le lita, mai le tolu tā la lima sene i le lua tā la valuvalu. O fesuia ingo le tau o le suau ue ono wha awau lama ono fesuisu ia i peitai o Samoa lava ia o tu mau lava ana tau mo le masina atoa e tali ai leisi fo i masina ma fōlinga o tau o le suau u. Whaftai lau whaafonga le tautua whaiwhai pēa le Samoa Entertainment TV mai Samoa i le nei fo i tula mana atamua. Whaftai fo i le Wendy's Design o lo i funga lei mo le ofu matango fie ai whaasoi fo ia.